Ono što su radili, stvorili su predodžbu svijeta zasnovanu na neistinama. Dobro večer, ja sam dr. Semir Osmanagić, zahvaljujem što ste došli. Moram reći da sam oduševljen prijemom u Banja Luci, supruga Sabina i ja. Svaki dan pješačimo od hotela Moske do impresivnog teniskog kompleksa, toliko nas ljudi zaustavlja. Zahvaljujem što smo došli, želi ugodan boravak u gradu, čestita na onome što radimo, bakice nam šalju poljupce preko puta, a vi koji ste večeras ovdje, ste ovdje sa razlogom. Velika većina su mudre i stare duše, kojima je ovo životno iskustvo jedno od posljednjih na planeti. Kako su građene piramide i šta su piramide? Upravo je to ono što radimo već 18 godina u Visokom. Prvi kriterij za piramide je njegova geometrija. Da biste nešto zvali piramidom, morate imati geometriju, najčešće četverostrane piramide. Ovo je pogled iz vazduha prema bosanskoj piramidi Sunca. Ona jeste prekrivena zemljom, vegetacijom, šumom koja je sađena 1960-ih i 1970-ih. Tokom akcija, ima ko sjedi glasi, nas dvojica ovdje, tokom akcija socijalističkog pošumljavanja. Gdje god nađeš zgodno mjesto, drvo posaditi. I sadili su drveće, ne znajući da ga sade na najvećoj piramidi svijeta. Kad sam u aprilu 2005. Dakle, prije tačno 18 godina, prvi put došao u Visoko, namjera mi je bila da posjetim lokalni muzej. Ali ono što je privuklo moju pažnju bilo je ovo. Gledao sam geometriju. Prva stranica, druga s lijeve strane, treća s desne, četvrta iza. Prva trouglasta stranica, druga, treća, iza četvrta. Jedan brid, drugi brid, treći brid, iza četvrti brid. Isti nagib od podnožja do vrha. Geometrijski gledajući, ovo nije ni valjak, ni krug, ni nepravilno brdo, već piramida. Uzeo sam kompas i kompas mi pokazao da je ova stranica perfektno orijentisana prema sjeveru. Isto kao one koje sam mjerio i u Kambođi, i u Kini, i u Indoneziji, i u Peru, neke u Meksiku, sve u Egiptu. Na osnovu ta dva elementa bilo mi je jasno da imamo vještačku građevinu koja nakon 1000 godina djelovanjem vjetra, kiše prekrivena zemljom i vegetacijom. Isto kao i u Kini, i u Meksiku, i u Gvatemali, i u Indoneziji, i u Kambođi. Našli su 7 naselja, 5 u današnjoj Srbiji, 2 u Rumunjskoj. I nazvali su ih kulturom Lepenskog vira. Lepenski vir, 11.500 godina star. Gotovo 2000 godina bio je jedina kultura na tlu Evrope. Ljudi koji su imali svoju kulturu, ljudi koji su imali svoju umjetnost, ljudi koji su imali svoje kreacije, ljudi koji su očigledno vježbali jogu, dakle bili su vrlo napredni. To je bila šala. I nakon njih dolazi prva civilizacija u Europi, pa gdje? Pa opet kod nas, gdje je drugdje? Život prije 8-9 godina se uglavnom odvijao uz rijeke. Zašto rijeke? Zbog toga rijeka daje sve, daje im vodu, daje im hranu, pere ih, čisti ih. Uz rijeke, njihove riječne tokove, imate trgovačke, komunikacijske linije. Prva civilizacija, mada će Zapad reći, prva kultura bila je vinčanska kultura, a ja kažem vinčanska civilizacija. Vinča je mjesto koje se nalazilo na ušću rijeke Save u rijeku Dunav. Rijeka Sava, najznačajnija balkanska, rijeka Dunav, druga najveća evropska i najznačajnija evropska rijeka protiče kroz današnjih 10 država Evrope. Evo granica vinčanske civilizacije. Najznačajniji jevrejski, židovski mislilac, najutjecajniji u 20. vijeku, zvao se, ne znamo ga, Menahem Mendel Schneerson. Živio je više od 90 godina. To je čovjek koji je osnovao više od 500 židovskih zajednica, kulturnih organizacija, sinagoga. Nema utjecajnijeg čovjeka na najbogatiju
financijsku elitu svijeta od njega. On je određivao strategiju na svjetskom planu. I on kaže, njegov rođendan je američki kongres 1974. proglasio danom obrazovanja u SAD. I on kaže, glavnu oštricu borbe mi ćemo usmjeriti protiv Slavena. Slaveni su najnepokorniji narod na svijetu, nepokorni su zbog svojih psihičkih i umnih sposobnosti u koje su ugrađene mnoge generacije predaka zbog gena. Kad naša djeca danas, nažalost, idu na zapad, najinteligentnija su. Ne govore jezik, za 2 godine su najbolji studenti. Zbog gena. Zbog gena koji se ne mogu prepraviti. Ovo sjeme treba likvidirati, a prije svega značajno smanjiti njegovu brojnost. Mi ćemo podijeliti sve slavenske narode na male oslabljene zemlje sa međusobno pokidanim vezama. Potrudit ćemo se da te zemlje međusobno posvađamo i uvučemo ih u međusobne ratove sa ciljem međusobnog uništenja. U tim ratovima slovenska stoka će sama sebe oslabiti, a nas, glavne upravljače haosa, ojačati. To je bila strategija kroz čitav 20. vijek, to je bila strategija 2200 godina prema Balkanu, prema našim narodima, ali i prema svim Slavenima. Kad saberemo sve Slavene, od Slovenaca, Hrvata, Bosanaca, Bošnjaka, tako dalje, preko Srbije, preko Crne Gore, preko Makedonije, preko Bugarske, preko Poljske, Češke, Slovačke, Lužičkih Srba, Bjelorusije, Ukrajine i Rusije, 320 miliona ljudi. 4 puta veća nego Germani, 5 puta veća nego Britanci. Dakle, oslabiti, razjediniti, međusobno posvađati. I taj plan je na dijelu već milenijuma. Pogledajte šta radimo sami sebi. Nikad nije došao, 3 puta smo ga zvali. On kaže, nemoguće da te blokove od 40 tona ljudska ruka mogu pomjerati. Jer mi zbilja na planetu Sunce imamo blokove od 40 tona. E sada, najveći blok u Keopsovoj piramidi ima 80 tona. Najveći blok u Kefrenovoj 220 tona. Onaj obelisk u Luksoru 375 tona. Nedovršeni obelisk u Asuanu 1450 tona. Ne 1250 kao što na Wikipedia piše, 1450 izmjeri. Dakle, ti proto-Egipćani mogu da nose 1000 tona, a naši Bosanci ne mogu 40. Pa vi muji kažete, de mujo majke ti pomakni ovaj blok odavde tamo, a nemojte mu reći koliko je težak. Onda smo mjerili intenzitet zračenja na vrhu piramide Sunca, ali na Zemlji. Rezultat 28 kHz 1,9 V. 3 metra više. 28 kHz, ista frekvencija, ali intenzitet 3,9 više nego dvostruko veći. Onda smo izmjerili još 3 metra više. Neka sam ja visok 6 metara. I bilo je dvostruko veće nego ovdje. Šta to znači? To znači da zračenje postaje sve jače što se udaljavate od piramide. I to je nelogično. Ukoliko je izvor zračenja u piramidi ili ispod piramide, kako se udaljavate od izvora, zračenje bi trebalo da postaje sve slabije, slabije, slabije i nestane. Međutim, kako je kod nas u Bosni? Sve naopako. I što se udaljavate od piramide, ono sve jače, 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 jače. Taj se fenomen zove skalarni talasi ili skalarni valovi. Ko je izučavao ovaj fenomen? Pa naš genijalni um Nikola Tesla. 1899. u svom laboratoriju u Colorado Springsu. Kasnije, u zadnjih 50 godina, ruski fizičari. I šta su zaključili? Da je kretanje skalarnih talasa brže nego brzina svjetlosti. Da budemo još precizniji. Kretanje informacija unutar skalarnih polja je višestruko brže od brzine svjetlosti.